кардед, подсознание шумо тоза кардааст. Чунки гирди дини шумо ба одамои нодуруст бисёр. ҳамин одам ин бинад ва бинад бовариш намебиёд де, гум мекунад ки фребам мекунанд, дурӯғам мегӯн. Чунки ҳамон ба бисёр вохӯрдагӣ. барои ҳамон якум рӯз ман хулоса омадам ки то мишление формирован накунем, ман дар бораи бизнес гум шумо вай илма истифода бурдан наметонед. Чунки стакан полни, ҳамин стакан полни об бошад ва ба ҳеч рехта наметоед. Чунки пуррай ва аввал холӣ кардан дар кор. ман орзу дорам ки даруни шумо ақаллан 10 та 20 та миллионер бурод. Хуб кохе нақс кун. мардуми мо бисёр мардуми меҳнатдӯст аст бачаҳо. бовар кунед ана. бисёр мардуми меҳнатдӯст аст. мо аз меҳнат наметарсем, фақат мо кори хом мекунем. меҳнати ҷисмонӣ, меҳнати ақлӣ. агар меҳнати ақлӣ ба пеш гирем, мардуми мо барин тестатар пеш мерафтагиш кам ай. ман бисёр мардум ба дарс дода гаштам. ман медонам уровень фаҳмиши мардуми моя. ман ин чиза действительно мефаҳмам. вақте ки кор мекунед, мисол шумо агар ки 10 сол поварӣ кунед, шумо ҳамин биринҷа дидед мефаҳмед кадом биринҷ оши палови нағз мешавад. ҳамин хел не устоӣ кунед дар кадом чӯб мебели нағз мешавад. кори ман ҳамин. ман инсона ки дидам камтар гап задам, ман медонам ки кадом способностӣ вай ба ҳаст. чунки 20 сол боз аст ман ин кора, 22 сол 21 сол мешавад уже ин кора карданам. ман диданам ҳар рӯз ман намехоҳ 600-700 одам ҳар рӯз се равно ҳамин дар 20-21 сол се равно яктагӣ ҳам бошад ки охир камтар таҷриба пайдо мешавад ку. нигоҳ кунед, мардуми камбағал сам себе убедили, что честным путем невозможно разбогатеть. худе ки ягон вақт ин невозможно. фақат чикор кардан дар кор. ҳаме одаме ки пул дорад мумкин ки ё дуздӣ кардагиай, ё ки чиз давлата гирифтагиай, ё ки ягон фреб карда аввали пулаш ҳамин хел ёфтагиай. бисёр ҳамин хел гум мекунад. не бародаро, давлат аз худовандай. ҳаст 5-6 та чизе ки шумо гирифтан наметоед. якум, хушбахтия шумо гирифтан наметоед, худованд худаш метиҳад. дуюм, умра шумо гирифтан наметоед, худованд худаш метиҳад. сеюм, илма худованд худаш метиҳад. давлат, бойгария худованд худаш метиҳад. ту наметои ин кора гирифтан. ҳама мехоҳад бошад, наметоад. ҳама мехоҳад умни бошад, наметоад. не ки худованд ҳамеқа метиҳад ки ҳамон ба ту соответствият карда истоди. медонед ин пахош чи? ранге ки мисол ягон корхона ба шумо кор кунед, шумо руководитель доред, роҳбар доред. ҳамин корхона ҳунари шумо дида шумо ба ойлик метиҳад. ҳамин хел не? ҳамон корхонае ки шумо кор мекунед, одамое ҳаст ки ойликаша шумо зиёдтар. ё гапам дуруғ? ҳамоно нигаҳ кард, ҳамо роҳбар шумо ба нигаҳ карда ҳунаратон ба яроша лаёқати ҳамон фоидае ки шумо мебиёред корхона ба ҳамон ба нигаҳ карда шумо ба ойлик метиҳад. агар ки шумо илматон бисёртар шуду, меҳнати бисёр карда, фаҳмишатон бисёртар шуду, бо бисёртар фоида оваред дар корхона ба, бо шумо ба ойликатон бисёр кардан мегирад. ҳамин хел не? ҳамин парвардигорам ҳамин хел. кадом фоидае ки ту ҷамъият мебиёрӣ, ҳамон ба нигаҳ карда ту ба вақта зиёд мекунад даромадата. айнан амин, дигараш нест. диққат. барои ҳамон мардуми сарватманд чӣ кор мекунад? ягона роҳе ки сарватманд шуда мешавад, ин честным путем рафтан дар кор. ман шумо ба 3-4 та мисол мебиёрам, мефаҳмед осе. ман партнер доштам 2009 мо магазини спортивная одежда кушодем, 36 та магазин доштем. партнерам хатем. магазино бисёр шуд, аввал 3 та 4 та 5 та ки магазин буд, бизнес прибыльный буд. мо спортивная одежда доштем, бренди худам буд, Ласпида, Турция ба медухтем, мефрухтем. магазинои ман Қазоқистон будам, Қирғизистон ба 2-3 та майда Тоҷикистон ҳам кушода будам. 2008-2009 вақте ки бизнес майда буд, контрол кардан осон буд, как-то чӣ хел прибыл буд, нағз буд. вақте ки вай 36 та шуд, як бора расходҳои доимӣ зиёд шуд, аренда, зарплата и так далее. прибыле ки ин моҳ ба мегирифтем, баъзе моҳ прибыл ки кам мешуд, то есть даромад ки кам мешуд, ин прибыла мехӯрд расходҳо. анакон 36 та магазина доимо таъмин кардани бор ба товароборода пул дар кор буд. пули ман кам буд, ман қарздор будам, пуле ки кор мекардам, маҷбур мешудам ки кам мардум батиям, аз товароборот ман пула гирифтам мардум ба медодам. аз сабабе ки ман товароборот гирифта медодам, чӣ ки натам турма мекардам. соответственно чӣ мешуд?
товарооборот ки пул кам монд, соответственно прибыль фурмудан мегирад, чунки ассортимент кам мешад ко кассовый разрив постоянно ин чи шудан мегирем. Ман аста банкрот шудам. Вақте ки банкрот шудам, партнёри мо чикор кард? Мо ҷудо шудем партнёр хати. Ман гуфтам давай так разделим, нигоҳ кунам, агар ки ҳамту накунем бо бисёр меша қарзомо. Хайр разделит кардем, $493,000 ман ба фурмо қарз. Болои вай қарзоба. Анакун ҳамун чизе ки ҳаст, мо гуфтем тақсим мекунем. Ман боре ки ҳаст, чизе ки ҳаст тақсим мекунем. Ба вақте ки ман бурафтам, партнёри ман чикор кард? Коғаза гирифтасу, аз рӯи коғаз сифрами разделил. Анакун чикор кард? Ҳамин ликвидни бора худаш мегирифтасу. Ҳамон спортивни одежда чизе ки соз ки тез фурӯхта меша. Ман ба мо каталогу, бумагаю, ман ҳамин тетраду, рекламни маде, вой мако коғаз бабинед пул ба як хел мебиёд ко. Не ки вай фурӯхтанам наметоед. Оборудование ки кардаги вай уже наметоед вай пул ба фурӯхтан. Ҳамон коғаз ба нега кард, ман набудаги ба Алмато бор карда, ҳама кам аз ба хуҷан рой карда. Яке як ман ба хуҷан телефон мекунам, мегӯям ки бортон омада гиред. Ман мегӯям ман бор рой накардам. Ман худам дига ҷо худам Бишкек ман мегӯям бортон чӣ ба хуҷан рафтаст нафаҳмидам. Партнёр ман бор карда, ҳамаша унҷа рой карда. Телефон кунам, агар вай ба одам гуфтаст $1700 пули овардани мо тед бо, ё $2700. Ман худам пул надорам. Бо болош ба бо хаст. Нигоҳ кунам оварда само каталога, тетраду, манам чизҳои браковану, манам хел чизҳо. Чизе ки ликвид набуд, тоза буд, фурӯхта мешуд, худаш ба гирифтасу. Ҳамин чизе шалақ ман барой кардам. Чизе ки ва пул кардан намеша. Мана чанд партнёра мехел кард? 5-6 та партнёра мехел шуд. Ман аввал гумон мекардам ки айби ваё ҳаст. Баъд аста-аста ман фаҳмидам. Значит айби ман наметавонам кор кардам партнёр хат. Барои ҳамон ваё хел кардастанд. Ана сам интересне чи? Сам интересне. Бо ман шудам мултимиллионер, чунки ман доимо тоза кор карданро ёд гирифтам. Ваё ҳозирам таи қарз ба гашт аст. Ҳамин бачае ки ман рой кард, ҳамон чихел мехел кор рой кард. 2012 пеша омад мегӯд ҳама қарзҳо бисёр ки турма мешунам мана. Ки ёрдам кун. Бо $84,000 пулаш додам ки рафта қарзҳо шатя. Хатия даруни ман ба аламам буд. Неки аламам ман прибедит кардан тоистам. Рафта майлаш ки раф корта буд кун. Ин чӣ гуфте гап? Ягона роҳе ки шумо сарватманд шудан метавонед, фақат честным путём кор кардан. Ки мана фаҳмед? Нагиред ҳаққи каса. Беҳад осторожно кор кунед. Нагиред. Ҳамин вазмнини кора худатон багиред, партнёр ба натиед. Коре кунед ки касе ки қаттитон ҳамкор мешавад, аз шумо розӣ бошад. Баъд кортон ба худованд баракаша метиҳад. Вай одам гумон мекунад ки вай вигриш шуд аз шумо фириб кардан. Вай гумон мекунад ки умнее оказался, чем вы. Но он не понимает, что он проиграл. Дайте ему, пусть уйдет. А шумо ба худованд даҳвайной зод карда метиҳад. Барои ҳамон чинаку баркаши ҳаёт ҷои худаш қатъи аст. Вай ягон кас дурӯғ гуфтан наметавонад. Бедни люди мислид категория аз себе или свое. Ана ин мардуми мо ба сахт бисёр пайдо шудагӣ. Ҳамин худам ба бошад шуд. Лиш би кори худам пеш равад. Вай партнёр чӣ кор мекунад, вай гуру амолаш қатъи. Баъд аз мурдани ман ҳамин офтоб мебурад, намебурад, сарфи назар. Лиш би кори худам шавад. Лиш би ҳамин рӯзам гузарад, ғами пага надорам. Ана ин мишлени камбағале. Лиш би ҳамин рӯз кор шавад. Мардуми сароман чӣ кор мекунад? Они думают, справедливость или точка равновесия. Чӣ хел кунам ки ман справедливый кор боша? Қуръон ба чӣ гуфта ки дар бораи справедливост? Русиш ба тафсир ба ман хунда будам, навиштаги буд так: будьте стойки справедливости, независимо от желания богатого или сочувствия к бедному, ведь Аллах лучше знает состояние каждого. Ҳамин хел не? Агар хунда менед дар бораи шумо бояд ки ҳама вақт точкаи зрения ҳақиқата дошта истед. Сарфи назар шумо пешатон ба одами калон мебиёд, одами камбағал мебиёд. Шумо бояд ин кор ҳама вақт ҳақиқата дошта истодан. Баъд кор осон аст, ҳам кор тез мерад. Дальше. Бедные люди всегда рассчитывают только на себя. Одаме ки фикронаи камбағал дорад, гумон мекунад ки ман ҳамин чӣ хеле карда худам карданам дар кор. Чӣ хеле карда худам бояд ки кунам. Худам башавад. Гумон ҳаме чиза худат кардан наметоӣ. Ҳаме чӣ ба худат доно будан наметоӣ. Мардуми саромат чӣ кор мекунад? Рассчитывает на свою идею. Они опираются на мысли, опираются на знания, опираются на возможности, на связи. Кого я могу подключить, чтобы помогли мне это делать? Бедные люди мыслят категориями: буду делать благотворительность, когда разбогатею. Ман агар ки пулдор шам, баъд
خیر و صداقت میکنم. مردم ثروتمند فکرانش دیگه، برای که پولدار شوی اول خیر و صداقت کن. این رنگ دیخانی اول شنونی بعد میگیری، نه شنونی نمیگیری. بعضی آدم منو میپرسد، بعضی آدم میبینن میگن معلم 5 تا یا 3 تا عقلا همین اسرار حیاتتون دیگه شده چیه؟ من میگم یکمین کاری که من کردم این خیر و صداقت. هر سال ما بسیار میکنیم، این بسیار کار خوبه. همون سالایی که من 96م در مسکو بودم، یکمین کاری که من کردم خیر و صداقت میدونید چی بود؟ من هم تو رفتم که پیش همی کیفسکی وокзал به یک تا بچه استوده است، زیق پیشش به سمکه من همین خیلی استوده. نگاه کنم چهرش همه قزق که خاطرم با اومدم روسای از سرگرزندگی خودم پیشش اومدم گفتم послушай ты откуда؟ گفت Молдавия. А ты покушал? Он говорит нет. Потом пойдем я тебя покормлю. Это ничего тебе не надо. Пожалуйста, я просто пережил то, что ты живешь. همین برده خورنده угасит کرده مهمونی کرده سرم بزد که همه خیلی بچه‌ای که رنگ من اومدگی خیلی بسیار چون که من موسیقی نخوردگی اون سالا خیلی مشکل بود. حاضر همه قوسون که اون سالا خیلی مشکل بندیتیزم عذاب میدادن سگ برین همین بچه‌ها میزدن پوچکش رو دستاش میشکستن میپرتوندن. من بسیار دیدگی این چیزا خیلی بسیار دیدگی. یک پرس خوراک 5 سوم بود. بعضی روز 100 کس 150 کس من خوراک میدادم. همون بچه‌ای که اومدگی کار نمیافت من میگفتم بیا من بیا خور بچم بیا اینجا بیا. با خداوند میداد. هر روز پشتی یک چند هفته پشتی 2-3 ماه می کار کردیم مدت. هر ماه دو هفته 3 هفته می کار میکنیم. هر باره که من میخوام که حیاتم به چیز نه پیدا شده که نمیری نیکلون داشته باشم من ابیزت همین کارو میکنم. 2012 2013 عید قربان بود در همین بیشکک نماز قربان با استادیم من پروردگار رو دعا کردم گفتم پروردگار تستتر یاردم کن من تای قرصان برام تستتر یاردم کن که حیات من همه خیلی نغز گذرد. من نمیخوام که یک عمر همه خیلی عذاب کشم نمیخوام که همه خیلی گذرد. سخت دعا کردم. همون مدت من کتاب من این مای گینال نریبیانا که نوشته استوده بودم появился такой мысль همه خیلی فکر پیدا شد همین کتابات تمام کنو همون آدمایی که محتاج همین است همین کتاب حرکت کن که با برسد. اگه خودم قرض با پول نیست من حرکت کردم این کتاب تمام کردم. این ماه اکتبر بود کتاب تمام کردم پلان کردم دیده برام که چخیل همین بسیار فایده میبیاره. خلاصه آمدم که همین بچه‌هایی که صنف 11 تمام میکنند همینا بعد از صنف 11 تمام کردن уже حیاتش تماما من این خیلی почва нету уже кто как умеет так и плавает. همین خیلی من قرقیزستان با زندگی میکردم تمام همین طلبی صنف 11 با ما همین کتاب بلاگتن رازدават کردیم. 176,000 آدم با هر یک کتاب زیاده از $3.5 فرمان ما با. این خیلی پول کلونه. $176,000 کتاب 2700 چند تا مکتب با من لیچن خودم گشته هر یک بچه دستش عقیده دادم همین کتابه. گفتم بچه‌م همین خون حیاتت انشالله دیگه میشه. همین خون گشته هر یک بابا من خرستم زندگی میکردم اولی من قرقیز برای همون گشته می کار کردم. من هر سال ما این کار میکنیم. مدت 4 سال 5 سال است که من اکسپریمنت گذرونده استادیم. 5 سال میشه. اکسپریمنت چی؟ کدوم بچه که از چی سر کردم همون قشلاقی که من زندگی میکردم من بسیارتر میخوام که بلاگست علم بدادن در کاره. علم با آدم دانا شود حیاتش دیگه میشه. همون مکتبی که من میخوندم من اومدم معلمان گفتم که همین چند تا المپیاد میرد بچه‌ها چند تا با علوچه گفتن که یگون تا نرفت است تازه هر یک چوریک با من اعلان کردم استیپندیا کسی که همین چوریکش 5 شود از من استیپندیا میگیرن. همین من قشلاق خودم تام کرده اعلان کردم همون زکاتی که من جدا میکنم همونو بمیتیم من فقط علم بمیتیم من بیکار خوشا حواسم نیست. چند بار معلم من اوگوارید کردن که همین مکتب ریمون کنم. گفتم مکتب خودت ریمون کن. اوهاگ میتی چی کار میکنی خودت کن. من فقط علم به پول میدم. من دیگه اون کار دیگه کارم نیست. اول 3 سال مکتب همون بچه‌ها با دادا
то ҳамин омадам ки ҳамин ҳар як чора ба кругли пятёрка аз 120 бача гузашт. уже золотой медал ба бурмадаги бачаҳо буромад. 2 соли ахир аст ки вес райони айнӣ ба ман доданам. ако 1 сол пасаша худо ёрдам кунад ба плани ман қати ҳамин метоқи ман мебурам аста аста вес тоҷикистону мехоҳам тиям, не ки солона ба. вай бача ки вақте ки илм хонду дасташ ба пул гирифт, диққат чӣ гумон мекунад? 3 та чиз асосӣ. якум мефаҳмад ки илм аз рӯи илмам пул кор кардан мешавад, мардикорӣ ба орзу кардан шарт нест. дуюм мефаҳмад ки доно будан выгодно, хондан выгодно, доно будан беҳад выгодно. также сеюм як умр аз хотираш мана намебарорад, вай ҳаракат мекунад амман зуртар шуд. ҳамин хел не вай орзу мекунад. мо ҳамин хел тарбия карданам мо дар кор. чиба ки агар ки мо накунем, падару модари ваё чӣ мегӯд? Падару модари ваё чӣ мегӯд? мегӯд тестата рав Россия кор кун биё, туй кун. теста рав Россия кор кун биё, ҳамиқа хундагиҳо чо кард, ҳамиқа хундагиҳо бин мардикорай. чиба ки муҳит ҳамин хел шудаги. ҳамин дафъа ман аз Сайдакбар рафта виручат карда омада будам, омада мана мегӯм ки якта духтар омадааст, додош ба гуфтааст ки додо гуфтааст ҳамин духонаам китобхона сар кардам баъд аз ҳамин дафъа пул гирифтан. илм бисёр чизи хубай. илм шумо хор намек ҳамин хел не? диққат кунед, илм ягона чизест ки дар ҷамъият ҳақиқата месозад. сарфи назар ту оилаи камбағал таваллуд шудӣ, район таваллуд шудӣ, шаҳр таваллуд шудӣ, куҷо таваллуд шудӣ, илм туя ба мақсад мерасонад. ҳамин пояи илма қапӣ аста аста ҳам олим мешӣ, ҳам одам мешӣ, ҳам обрӯ мегирӣ, ҳам бузург мешӣ. илм ягона роҳест ки одама дистивитина аз дӯзах ҳам ҷавоб метиҳад. аз тамоми чӣ мебарорад илм одам мебарорад. аз гумроҳӣ мебарорад илм мебарорад. илм бисёр чизи хуб аст. хайру садоқата роҳи илм ба бисёр кунед. ин беҳад зарур аст. ақаллан якта ҷиян аст ме, якта ҳамсоятон аст ме, якта мисол гӯем мусофир аст ме. чем ҳамин ҷияни беақл ба пул додан, як бачи бегони илмдор ба пул тед, вай фоидаш халқ ба бисёр ай. якта одам якта писар доштааст, якта писар доштааст. вай одам сарватманд. пеша мурданаш ҳамин писараш ба якта рафиқаш буд. вай бача сағира калон шудаги. пеша мурданаш тамоми ҳамин наслеслиша рафиқи бачаш бамонд. ҳамин хел шутабор ҳайрон. бачаш мегӯяд падар, мегӯяд ман якта писари шумо завишение навистед, тамоман дига кас ба ман нафаҳмидам. чиба ин хел кардед? вай одами донои бахл буд, гуфт ки бачам агар ту бамонам ҳамин чи нест мешавад. ҳамон рафиқат бамонам, вай ин чиза фаҳмиш дорад, саришта мекунаду ту ба ҳам як чи метиҳад. ки фаҳмед? барои ҳамон пулу чиза одами беақл ба додан, ин ранги ҳамин агар ки фарзанд ба пулу чи монеду илмаш намонед, ҳунар наёд натиҳед, ин ба монанде ки писаратона таги тарма бамондед. чиба ки пулдорӣ, пула ӯҳдадорӣ кардан, ин як беҳад моралне қуввати бисёр дар кор ай, фикронаи бақувват дар кор ай. шаҳри Актау ба якта бача омад, гуфт ки ман таги 2,5 миллион қарзам аст, банк ба додан натоиста истодиам, 2 сол боз аст, азоб дорам, ҳамин суду судбозӣ, илтимос як нишон, таги 2,5 миллион доллар. камака қаттиш гап занам, ага фикронаш тамоман миллионер ба похож нест. ҳайрон шудам, гуфтам интересно, откуда у него такие деньги, почему ему банк давал такие деньги? диққат, камака қаттиш гап занам, чиба ки шумо метунед ки выпендриваться кардан, ки вы богатые, вы можете там, не знаю, кредит взять, джип покупать, вы можете там, не знаю, крутую одежду одеть. А вот выпендриваться, что вы умный, не получится, рот откроешь, все видно. Так или не так? 2 вопроса дашь, сразу узнаешь, кто ты. камака данку шуд, камака суҳбат кунам, нигоҳ кунам, фаҳмишаш тамоман ин чиз ҳисоба нест. гуфтам интересно, чӣ хеле миллионер шуд, чӣ ба ин ба пул додиам 2 миллион? ба пурсидам,
откуда у тебя был залог, откуда у тебя было важно? Я говорю, мам, база мамондеги. Там база куда у тебя? От папы остался. Я говорю, сколько лет тому назад твой отец умер? Говорю, 4 сол пеш. Диккат. 4 сол пеш. Я говорю, همین پدرت چند سال مهنت کرد که همین بازا تو با نسلست ماند. گفت همین یک عمر 40 چند سال بود اونجا دیرکتور بازا بود استاد همین پرایوتیزیت کرد استاد همین چیزا من بمون من ما گفت رفیقام خاطر بیزنس کردن شدیم همین ما залог موندیم بانک با پول گرفتیم دادن نمیتونیم 2 سال باز بانک گرفته уже دلش بفروختن من گفتم گوش کن پدرت یک عمر داد که همین چیزا تو با ساخته تیاد ساخته ماند تو در 4 سال سرش با ریختی کی با نفهمید برای همون آدمی که علم ندارد ثروتی که شما میمونید و فرزند و سرشته کردن هم نمیتود بیفایده است بیفایده прав руку поднимаем повторим за мной люди хотят своим детям оставить богатство ум не обойдется без них глупому не помогает потому что золотой болван все же болван 30 минут шумо ба отдих намозотона хонед як пилот чой гиред там гиред баъд аз 30 минут ровно ду ба сар мекунем нормально бурни аплодисменти мардум монда мешавад бисёр